Tira. Idol. Game na namin. Yo. Salamat MD Ladla. MD Ladla. At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care, because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Every time Taco Bell's nacho fries returned, those Mexican spices were drawing something closer to the surface. And once they taste that warm nacho cheese sauce, they won't stop till there's nothing left. Can the Fry Force save the world and the nacho fries we love? So either we fight together, or we fry alone. Or will the monsters devour us all? Get your nacho fries today while you can. Now serving at a Taco Bell near you. At participating U.S. locations for a limited time only. It's summer. Time to trade hibernation for liberation. Couch time for tan lines. The sunshine and good times are waiting, so it's time to go the distance in a car you can depend on. Kia, backed by our 10-year, 100,000-mile warranty. Summer's calling. How will you answer?
Kia, movement that inspires. Hurry into your local Kia dealer today for great deals on our exciting lineup of vehicles built for summer. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. 10-year, 100,000-mile warranty program refers to a limited powertrain warranty. See retailer for warranty details. Yo. Hello. Check, mic check. Hello, hello. Mic check. Hello. Oh. Mic check. Daming na kay boss. Awan. Net. Daming na kay boss. Awan. But, okay, ayaw mo tatay? Nagplandera lang. Plunder. Duwas mo na yan. Ako pa online. Tapos, ano to? The Battle of Verdansk Special Force. Yung event kanina to. Oh.
Oh. Sige lad, sige lad. Hello? Sige lad, sige lad, sige lad. Naghang na naman ba? Mabas na naman yung error ang po ito. Hello? Dengan Hello? Yun. Ay, blunder mo to. Rebirth. Warm up. Rebirth. Warm up. Mic check, mic check. Okay. Oh, Nakaduwa nga bote ti Bira. Makapaturog. nakapaturo ka. Okay, Dara. Katama tayo. Ojo.
No. Ah. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Ocupo que me va la nalga, pues. ¿Dónde? Battle Royale. Ahí está, la conecta. Got a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ya nos cayó gobierno. ¿Dónde, dónde? Ya me chingó un pelón aquí. Dale. Dali. Ando por ahí disparando, güey, no, es que no lo veo. Enemy dropping into the AR. Confirming hostile. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí está. Épale, pinche pelón. Déjalo, déjalo, déjalo. Ahí se mató. Le quería dar cuchillazo a la raña. Ese pelón no tengo de bajada. Yung mamawatan tayo bagbagada na kita dua. Yan sa sawan nyo ya kami. Yan sa sawan nyo. Okay na yun. El Kung coño. sino kaya yun? Ayaw. Ayaw Yo sí yung le bugsain. confieso. What? Güey, ya tenemos con la caja, qué pedo. Yung sa sawan nyo. ¿Qué, mi mamá, qué? Yan. Yung bagbagam? Yan yung bagbagam? Ya le puse la caja. Y lo Ah? creo. Yung mawatan. Agsaw kayo Manilo ka ano. Tayo kay kinawatan. Ahí, 2, 1, 0. Dinero, dinero. Cash, 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 cash. Dinero para loadout. Y no mames, falta feria. Dálate, Cody, por ella. Púrale, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cody? Oye, ese güey, ¿cómo habla el morado? No mames, no hay feria. Pide prestado ahí en la tienda. Traigo la skin del Chalino Sánchez y me pelan los dientes. Allá encontré, 200 encontré, baros. encontré. Ah, güey, vendan algo. Ya traigo, ya traigo. We're in safe zone. Watch for enemy.
Arrímense. Arrímense que ahí viene pan. Hanay namin na sa ganyan. Mungkin na yo. Mungkin na yo. Yabang kawatan niya pagbagayo. Otol ka de pie. Aquí hay uno código. Kag-load out dyan. Ada-load out dyan likod. Ayan na. Di buy station dyan likod. Tag. Wala. Tamawatan lang ka. Sa ko ti Spanish kay sa kami may Ilocano. What? What? De arriba, de arriba. Arriba. Up. Pichando up. Kenayo. Oh, kenayo. Sasawa niyo. Oi. Oh, datan. Located a supply. Hey. Secure that position. Error sa manan. Lokon. Error. Halo ko naman. Ay, nako. Crash na naman. Reinstall ko ba? Install ko pa boss.
makes one head of lettuce better than another? At Ralph's, we take scrutinizing freshness to a whole new level, where only the best of the best will do. That means not every leafy green leaves the field, and not every grape makes the grade. So when you shop Ralph's, you know it's not just fresh, it's fresher than fresh. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the buy 5 or more, save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Click to listen to Barbecue 2021 Summer Party on Spotify. Fall is just around the corner. Lowe's has what you need to change with the season. Like our new lower prices on select bagged mulch starting at $2.88 per bag. And American Gourmet 3-burner gas grills was $149, now $129. Fall together with Lowe's this Labor Day, in-store and online. Lowe's, home to any budget, home to any possibility. While supplies last, selection and product availability varies by location. Valid 8/19 through 9/8, U.S. only. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii.
Yo. Scan and repair ako, Lods. Palaging nag-error. 60%. 60% pa lang.
Tapos din, sana mag-work nito. At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Get more ways to save at the buy 5 or more, save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. People are flipping out over the new Samsung phones, and the hype is deserved. The Galaxy Z Fold 3 5G unfolds into a tablet, and the Galaxy Z Flip 3 5G fits in the palm of your hand. Show off with 2 screens in one. Snap selfies hands-free. Step into the spotlight wherever you go. Pre-order Samsung Galaxy Z Fold 3 5G or Z Flip 3 5G today and get up to $200 in Samsung.com credit. Are you ready? Valid through 8/26 while supplies last at select retailers. See additional terms and conditions at Samsung.com. Want to hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the U.S. that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com/yes. 2021 Nielsen Report. Limitations apply. Hello. Hello. May audio ako? Wala pa. Mic check. Mic check. Pwede na? Sana pwede na. Okay. Sana si ano? Balik lang daw si Basic. Sana si Basic. Balik lang daw siya. Sige. Trios mo na? Sige. Naka-chicken na ba kayo? Wala. Alat ngayon. Iodized to. Iodized to. Ano bang magandang baril ngayon? Anong gamit mo? Krieg? Krieg ko. Ano sa'yo? Yun pa rin? Favorite? RAM 7? RAM 7, para? Yun. Ganda pala. Para pala ano mo? Ayos pa naman. Favorite mo dyan? Itong RAM 7. Favorite ko kahit mataas yung recoil
Maganda kasing pakinggan eh. Yung tama eh. Gamay na gamay mo na. Ayos lang, hindi naman sobrang gamay. Forma kasi. Masyadong mabigat, hindi masyadong mabagal ADS. Sabagay. Wendell Marquez. Thank you. Third hanggang second. Third, Ting- second, yun lang. Tingnan kayo, nakaka-third second eh. Get yourself sorted. We'll deploy shortly. Sana hindi na mag-error tong game ko. Kahapon to nag-error pero hindi ko in-exit. Or is it? These members of the Iraq resistance forces still forced to began to say, Aha. Galing na. Saved by the bell. Ayun. Nakainom lang ng 2 bote kaya may rason ako pag hindi ako makatama. Kasi tabang-tama ka na. Tamang-tama. Ako natamaan hindi. Saan tayo? Dito? Yan na ba ang bagong Ay, spot? may bay ba dito? Wala eh. Oo. Wala May bay ano? Okay na yan, mayroon naman yan. Sige. Wala lang. Tuloy na tayo. Ay, may bumaba na. Ay, meron. Ang dami. Look, staying healthy isn't easy. Watching your diet, hitting the gym, avoiding Tapos na kayo dito? stress. But a good night's rest helps boost your overall health and Hindi wellness. pa. And it couldn't be easier. Di pa. The new Sleep Number 360 smart bed senses pang and ano. automatically adjusts to keep you both effortlessly comfortable. The result? You wake up ready for anything. Proven quality sleep is life-changing sleep. It's the biggest... So far so good yung game. Lodi? Tara. Napunta ba? Sunod ako sa... Ay, hindi pa. Kulang pa, kulang. Hindi pa. Oo, kulang pa. Pero sa taas naman tayo magbabay, diba? Oo. Wala dito. Naglalaban dito. Yun, layo yun pala. Saan area tayo? Sa dito? Dito?
Vendor here if you need Dyan. Taas. Okay. Roger that. Taas. Oh, sniper. Saan yung sniper? Sa... Tara, loadout na. Tara. Taas tayo, di ba? May ammunition box ako. Nice. Uy, dalawa dito. Uy! Ay, tangina niya. Tira ko na yung ulo niya eh. Ano? Lakas baril. O alak lang. Alak lang siguro. Alak ata eh. Alak eh. Alak lang siguro. Oh shit, may pera ka dun, Jer? Pero meron. Dami. 5k? 6k? Saan ka ba namatay? Balikan mo na lang. Dito sa... May dalawa dyan eh. Sa second floor. Dun pa. Puta. Meron dyan sa blue. May pera ka dun, bote? Meron. May pera yan. 2 plus. 2-8 ata. Nakuha lang ako baril ko. Sabayan kita. Naka-hit yun ah. Susuguri mo ba? Hindi. Dito. Lugi. Atras sige. tayo dyan. Atras na lang ako. Meron din dito. Parang siya lang eh. Pero... Tatlo yan. Nandyan na oh. Moving. Disregard blast. Contact. Moving. Disregard blast. Enemies in the area. Takbo. Oh shit. Piliin ko na lang siya na. Punta ka dyan. Punta ka ba dito? Punta ka dyan. Hindi. Hindi ko siya bebot. Mill base na lang? Mill base na lang. Mill base na lang siguro. Enemy UAV overhead. Ako. Loadout Oy, may bagong salta. Wala yung ato. May bumagsak sa baba ah. Copy. Does anyone need enemy vehicle? Enemy soldier incoming. Bumaba siya. Contact. Kunin ko ng bounty. Objective is to eliminate the bounty target. Ay, dito lang. The fuck? Nasa likod lang natin eh. Sa area yata. Bumaba na. Parang bumaba dito eh. Moving.
Yung bumubunga. Nasa ere nga kanina. Dito. Sa akin. Ay, may bumuhay. Nagbaya. Mag-isa lang yan. Enemy UAV overhead. Someone came through the guard. Wala na. Lumayo na eh. Umiikot. Loadout drop inbound. Hindi masyadong looted eh. Gas is closing in. Relocating the safe zone. May isa. Uy. Wala kang baril. Northeast. Takbo ako. May loadout pala dyan. Oo, loadout lang ako. Tignan ko kung mayroong kalaban. Okay, loadout na. Tara. Uy, meron. Oh shit. Nasa northeast kanina eh. Puta. Nakabang. Oh shit. Ilang box yan? Ilang box yan? Dalawang box. Wala akong plates. Dalawa sila. Ito dyan. Oh shit. Sige lang, patayin mo yan. Isa lang. Ay, God! Dalawa? Tayo dun. Oh shit. Bumalik yung humming niya ng konti, yung mic mo. Bumalik kayo dyan. Konti lang naman. Konti lang. Remember. Jigs lang malakas. Hindi. Parang hindi nagbakasyon. Nakapag-change oil. Nakapag-change oil. Sana all change oil. Sana oil. China oil. Sana oil. Bumalik ka ba ulit sa Florida? Hindi. Nag Six Flags lang ako. Ah, Six Flags or ano? Saluted. Dapat sa ano, sa water park kayo pumunta. Mas malupit. Buhay na ako na siya. Konti naman Sino unahin ka? Sino unahin ka? Kahit sino, kasi pag yung scavenger, 2K naman yung scavenger eh, pag kinuha natin eh. Diretso na dito, boy. Ano? Salamat po. Gabi. Salamat po. Oy, may bounty ka. Yeah. Hunted pala ako. Shit. Mga baril ba dito? Di pa looted ah. Jer, naiba yung boses mo. Ano iba na naman? Nakakatakot yung boses mo. Oy, napindot ko yung chipmunk. Ay, nagulat ako dun ah. Sabi ko, ano yun?
Ano tayo? Loady tayo? Lighting in on care package. Sana wala na yung mga ano dyan. Mga tropa. Mga hondit, hindot. Ay, mga loadout dito ah. SMG, body armor here. Gas is moving in. Use safe zone body armor here. Ay na, hindi pa Krieg nakuha ko. Oh, shit. Spotted a care package. Does anyone need this? Body armor here. Bounty target identified. Slot the bastard. May satchel doon, no? Sino walang satchel? Ah, meron na ako. Naka-loadout na kayo? Enemy UAV overhead. Dalawa pa talaga. Gas is closing in. Oy, tatlo, 41. Ayun doon nakakita mo dyan? Shit. Ay, shit! Na-down ko lang yung isa. May invite ba? Ito, si Vic. Si ano? Si ano? Ay, babalik ba si ano? Basic? Yan, hindi ko alam. Ano, wala si ano? Sino? Walang nawala. Yun. Victor. Sa pare. Masabata. Balita. Mayor Biko. Pabuhat po. Si Mayor Biko. Mabilis nga yan ah. I mean, I'm We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Oh, this is nice. Baby.
Breaking news at 6. A woman kidnapped outside her Atlanta home and then murdered. Family telling CBS 46 this woman, 57-year-old Miriam Abdul is the victim. And tonight, one man is in custody after a chase and a crash in Griffin. That's the aftermath there. Chopper 46 above that scene. Police say Marcus Green. Lalag pa kayo? Okay naman. So far. Malag ba? Ay, mga bullet. Yeah. Mga bullets ko, ano? Naglalag. Enemy soldier incoming. Pag lag pa rin ngayon, pwede tayong ano. Palitan yung ano. Server. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Lag pa rin. Hindi pa. Hot drop. Tara. Meron. Kabilang tayo. Wow! Oh shit! Oh, shotgun ako. Ay, na-down ko pa yung isa. Nakakuha na ng baril. Nakakuha na ng baril. Fight to earn redeployment. Mompas kasi ako. Hindi ako sumakto. Get yourself sorted. You're up next. Very hot. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Hot zone. Win here and you return to the front line. You lose your fight. Sort them out or capture the objective. Wow. We're sending you back to base. Tali pa ako dun ah. Still buy your back if they have the cash. Gago yun ah. Wow! Ikaw na lang pag-asa. Idol. Oh, excuse me. Taas. Nasa taas, idol. Vendor here if you need equipment. Hagdanan nasa sa likod. Loot pa, loot. Abuhay ka muna. Sige, buhat yung buhay ka na lang. Mic check, idol. Yeah! Naibit yata yung mic niya, no? Nakamute ata. Message ko. Nice.
Excuse me. Salute. Marking waypoint. Na-DC si Jigs. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Invite natin si Jigs. Na-DC. Hello, Lemor. Nawala yata mic mo. Jigs. Yo. Yo. Check. Yun. Meron na. Meron na. Di mo rin kami naririnig kanina, no? Nakatanggal ata sa may ano ko. Yun. Sorry mga lods. Ayos lang. Zero. Warm up lang yan. Warm up. Warm up. Run. Yun, no? Run. Takbo. Diyan ang pating. Gumawa kang Tagalog version. Maganda tong Requiem, no? Ultra skin. Naglaro ba kayo sa yung Vanguard event kanina? Ngayon ba yun? Kanina ba yun? Baby, close your eyes. Okay. Free lang ba yun? Yep. Your brightness down. Di ko alam eh. Yung unang ano lang yata eh. Ano lang yan, limited time lang yata yung ano. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Pala dito ah. Sagot ko na.
May armor box din ako. Sagot ko na rin. Eh palo, pabala si Mayor. Wow. Dali pa ang pucha. You're done warming up. Stand by for deployment in the war zone. Saan tayo? Bagol din na ata. Go tayo. Battle Royale. Gusto niyo dito? Bago yan ah. Bago to. Baka hindi pa kayo May nag-drop bago. dito. Gusto niyong subukan? Bago dyan ah. Oo. Kung gusto niyo lang subukan. Supply run contract off. Never mind. Eh, ang early ko. Meron na. Tayo na Meron, una, tayo. na. Meron na. Meron sa bunker ah. Oy, meron. Eliminate all targets where they are. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Eh, naiwanan ko yung baril ko. Dito sa kabila. Over here. Meron na sa police station ah. Meron din dito sa likod. Meron sa police? Tirahin natin nasa pulis muna. Tada. Yeah. Mag-isa lang, di ba? Ang inang shit. baliktad ah. Nice. Father. Very nice. Thank you. Yes, sir. Ako naghamon ng i-push no? Tapos ako yung unang namatay. Malakas lang sa paghamon ano? Enemy UAV overhead. UAV eh? Armor pare. Pare ako. Meron ba? Meron ka na? May dalawa ako. Copy. Thank you. Nagdo-drone. Kalaban ba yan? Yeah, kalaban. Patayin na natin yan. Run. Tagal naman ng ADS nito. EM2. Meron din na. Ay, sniper set. Sabi niya eh.
Saan ka? Sniper. Ah, sige. Ito yung akin na. Yung sniper nasa purple ba? Kulang pera natin. Saan tayo, lumber? Dito. Magbabay na. Pupunta dito pala. Kung pupunta dito yan, ambush natin. Wala silang ba? Ah, lumalayo. Huli natin. Loadout na lang siguro tayo. Tayo sa lumber. Ang pera dito eh. Lumber tayo. Lumber. Uy. Tara. I'll take. All right, along. Tara na, ano. Patong ka lang dito sa ano. Sa taas. Dito ka. Ano? Saro. Okay. Okay na. Tayo. Puta, nahulog ako. Lakad na lang. Lakad na lang kami. Lakad na. Kaya. Nahulog eh. Tara. Kaya. Yun. Para tayong circus ah. Parang tricycle sa Pilipinas to eh, no? Filipino style to. Hostile dropping into the area. Watch your skies. Yan sa baba. Ay! Tatlo? Ay, dalawa? Ay, putang. Survive and you can redeploy. Damn. The fight's begun. Pa ako talaga ako dun. These bastards while you wait. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Pay attention to be out there. Oh, bala. Get yourself sorted. You're up next. Likod natin. Clear and you return to the front line. You lose Sa taas lal. fucker out. Come on, güey. The third floor. Third floor. Copy. Loading. Ako sa baba. Bata. Body armor here. Body armor there. Satchel third floor. Third floor? O yun. Doon pa. Ay, nagbuhay. Wala pala. Loadout drop inbound. Loadout sa likod natin. Sesa. Second floor na. Hulog ako. Gas is closing. Get to the new safe zone. Second floor? Yeah, Loadout muna tayo. Tara. Loadout tayo. Ayan muna natin na. Uy, gago, kalaban pala! Gago, sa harap. Tang ilang niya.
Puta, nawalan pa ng Ang balang ina na puta. isahan ng shit! If they survive, they Tay. Masandwich kayo dyan? Pero, napatay ko yung isa. May isa. Ah, nice. enemy precision airstrike. Take command. Sa buy station siya. Teammate has entered. Inang yan. Wow! Putang. Dalawa, ay tatlo sila. Ay, putang ina. Wrong. Dead end. Ah, no. Move on the lot. Failure's a proper test. Warm up lang yan. Katamente ko Pakel. Data nagyan daje kuha na data. Plate na. Plate na data. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Kayo naman, pipili. Just get moving. I'd say we drop there. Enemies in the area. Taking bounty contract. Uy! Dami nila. Gago. Taking bounty contract. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Targets are up. Get to work. Tablahin niya yan.
Oh, puta. Where are you? Down. Tama dyan ako. Saan yun? Sa right side. Kunin ko lang baril nito. Sa likod na. He's coming. Ha? The fuck this guy's the fucking bar? Backyard dyan ah. Nandiyan pa siya. Paki-cover. Bata siya. Meron pa. Meron pa dito. Ito lang kung lumipat. Bata sa likod ah. Saan na yun? Wing. Akong armor. Yun, pare. Wait for it. Mark. Uy! Ah, hindi ko nakita. Dito. Layo. Ay! Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Dito na dito pare. Take your time, take your time. Layo. No. Nasa likod. Fight's ready. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Fight's ready. Get ready to fight. You're next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Sa Go gitna. sort this fucker out. Right side, right side. Nasa gitna siya. Right side. Oh, andyan pa sila. Thank you. Your teammates done in. They're returning to base. Taas. They're targeting me. Ang baril. Tang. Watch for enemies. Oh, puta. Teammate has entered the Gulag. Surviving earns you redeployment. Layo. Takbo muna ako. Mali talaga yung drop ko. Be advised, your teammates Wow. are kicked. They're RTB at this time. You're the last one on your team. Finish the job. Nakakalap pa sila. Isang buong team. Does anyone need this? Looted na ba dito? Galing ka dito, Jigs, di ba? Oo. Hindi pa gana. Oh, yun pa, oh. Enemy UAV overhead. I can buy one. Uy! I can buy two. Na. Uy! Meron, Tao. meron. Meron. Enemy UAV overhead. Shit, nag-load out dyan. Kaya na, iwas. Enemy UAV overhead. Eyes on these. That's a lot. Eyes on these.
Ang inang yan. Nakita, sir. Uy. Ayan. Sila muna, Jar. Sila muna, Jar, ah. Sila muna, Jar. Yeah. Sila muna. Ay. Yun. Nice, nice. Thank you. Di pa looted. Sniper rifle here. Sniper rifle here. Wala naman sa taas. Kaya kayong bala. Armor pala. Diluted na ata. Naman lahat di. Baba ata yan, Jar. Sa labas. Does anyone need this? Hindi pa pwede. Ano ba yan? Loadout drop inbound. Wala yung ammo. Drop ko na. Sige. Gas is moving. New safe zone located. Hindi ko makita. Ayun, nakuha na. Ay, dito. Request recon flyover. Ano? UAV entering the AO. Tara na, pwede na. Ay, kulang pa. Care package spotted. Marking waypoint. So, Tao din, no? Tagging assault rifle. layo ba yung loadout? May tao sa likod natin. So, hintayin natin sila sa gitna. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Loadout na kayo? Yeah, naglalat na ako. Advise on aid station. Ang pa... Nakalimutan natin isa. Gigs. Advance na muna kayo. Advance na muna kayo. Sige, sige. Nandiyan na, nakamotor. Losing ground. Kaya niya. Mas pa rin yung para. Saan tayo? Kabila? Uy, sarap! Ay! Does anyone need this? Does anyone need this? Ay, kompleto na ba? Tara. Buy station. Ay, sasakyan. Bumaba sila? Kunin mo yung loadout mo and then open mo. Oh. Dropping money. Thank you. Kunin mo yung loadout mo. Pick upin kita. Thank you. Sige. Care package spotted. Saan tayo tatambay? Dito muna. Pagpahinga yung daliri.
gago. Wait lang, kaya tol ha. Nangyari. Naglag. Sige, naglag. Sige, diretso tol. Okay. Maatras? At least nakasakay ka. Kahit umatras nakasakay ka. Talaga. Saan tayo? Port? Counter. Yeah? Alright, along. Enemy UAV overhead. Nakal tayo? Nakal lang. Kailangan nating ammo. Loot tayo. Ay, meron ako pala. Amo. Meron ako. Dropping. Does anyone need this? Copy all. Sino may extra plate? Isa lang. Wala ako. Hindi ka pa. Pero. Let's take it. Okay. Recon contract taking bounty contract. Basag-basag na rin, oh. Nasa gitna tayo, no? Tayo dito. Tara. Gas is moving in. New safe zone located. Kunin ko yung recon. Hostile dropping into the area. Uy, Watch dropping. the skies. Saan yan? Contact! Taata dito. Ex-Mexico reported contract. Contact! Tatlo. Itlog. Move to the next area and secure the perimeter. Recon tayo. Tara. Moving. May tao dito pare. Losing ground. Taas ata. Marking waypoint. Tao dito taas. Saan dito? Mid caliber. May taas. Disregard last. Enemy UAV overhead. Ay, napatay na. Uy, meron pa? Oh, katabi ko pala. Trages. Tumakbo. Nag-jump siya. Oh, tatlo coming from the train. Basag siya. Meron dito, tatlo. Hindi na makakalugin mo. Tatlo coming. Tatlo. You're the last one on your team. Finish the job. Wow. Enemy took that one. We'll be back to finish the job. Warm up. Just a warm up.
Ay, Diyos mío, Marimar. Si Rambo. Woo! Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy soldier incoming. Long drop. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Saan tayo? Saan tayo? RPG level 9. Recon contact with boss. I'll think. Kaya natin. I'll think. Yes. Look at it. Isa, dalawa. Oh, Got contact. Uy, siniwa. dalawa. Enemy soldier incoming. Enemies in the area. Wala pang baril. Ano? Pa rin baril. Ay puta, kinaka. Sniper rifle. Go get it. Wala pang nakakuha sa ano.
Gat na. Supply box identified. Marking location now. Ah! Dito pala. Dalawa. Sa taas. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. Fight's ready. Get ready to fight. You're next. Dalawa. Win here and you return to the Thank you, front White line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Wow. Sending you back to base. Nandiyan na kita. It's not over yet. Patay. While you're released. Airstrike Be target advised, marked. friendly Take it out. precision airstrike inbound. Thank you. May tao ba dito? Yeah. Hinahabol ako. Talagas. Hinahabol ako. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Objectives updated. Move to the next location. Ilalim. Pero na sa ano, sa scavenger. Ito na. Contract complete. All supply boxes located. Nalodi tayo. Sige. Pero may sasakyan sa'yo. Nice. Nalodi Lakas. tayo. Be advised, your teammate's got their asses in the area. There are two men this time. Aid station there. Tara. Pautang. Ay, mag-drop. Loadout drop headed your way. Friendly UAV overhead. Si ano? Kulang? Hindi natin nabili si... Hindi nabili si B? Ay! Sorry. Sorry, tol. Sorry, puta. Wait, ah. Salamat. Mayroon natin sa likod na. May tao dito pare. Pero sa baba. Sorry, tol. Sorry, tol. May tao dito. Coordinates marked. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Wala. Sa area yata? At sa area? Nagpa-float. Okay, never mind. Loot tayo. Sa ano? Loot natin to dito sa baba. Ano pa naman? Loot ko dito. May box data dito. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Body armor there. Body armor there. Sa Twin Tower. Kaya. Uy, ano yan? Airstrike.
Total, mababay na kita, Tol. Polluted. Sakto. Eh, uy, may hunted pala ako. Di ko alam. Natin yung katabi mo yung king. Enemy UAV overhead. Tarak na. Oh, nahabol kayo doon. Kita mo? Kita mo? Oo. Yan sila. Sakto na. Dito na sa akin. Puta. Dalawa. Saan sila? Sa akin, sa taas ko lang, sa taas ko. Basag. Wow! Wow. Tang-inang yun. Ka-UAV kasi. Saka hunted din ako. Alam niya yung spot ko. Hinahabol kayo. Uy. Wah. God. Alam niya, ano. Standby station para. Standby station. By station? There, guys. May loadout pa. Thank you. Kunin ko yung scavenger. Located a supply box. Secure that position. Enemy UAV overhead. Objective identified. May precision ata dun, Tol. Kain ko lang yung isa. 10-3 ba yun? Precision. Ay, sige. Explosive charge set. Dali mo yung isa dito. Nice. Thank you. Kanalo ba to? Uy, sniper. Meron na naman. Bumabalik. Uy. Ano Sila yun? ata.
West ata, west. Dito sa akin. Dapat kami. Sa ano? Superstore? Marking waypoint. Sa Superstore yata. Sasakyan papunta dyan. Kanina pa yan eh. Sa kanya yung loadout dun eh. Gusto niya mag-loadout. Gusto niyang kunin eh. Yun, bumaba. Ba siya. Next objective located. Pera, tol. Sige, iwan dyan. Drop lang. Ay, wala pa ng pera siya. May bumabaril sa akin. Allied cluster strike inbound. Waypoint. Mark. May bala ako ah. Yun, wala ako. Ito, kailangan nyo na. Ito. Exact. Gas is inbound. Marking new safe zone. I'm hit. Yun, no? Sa likod lang natin. Ayun! Nasa taas. Nasa taas la. Uy, dito na. Ikot. Sa tabi ko na. Uy. Tanga na. Dalawa sila. Warm up lang yan. Warm na. Warm na. Umiinit na. Mainit na yung mouse. Panay daw. Tsaka puwet ko. Yung kumain ng manghang. Yung ulo ko. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Pwede ka pa na. Warm-up's done. Time to kick this off. Woo!
advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Saan tayo? Saan tayo? Wala. Saan kayo dito? Dito? Located a supply bin. Secure that position. Meron ba? Kalaban? Akala ko kalaban. Wala. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Ay, looted. May kalaban doon. Tatlo. Dalawa. Ay, nako. Na-down ko yung isa. Teammate has entered the gulag. Surviving earns some redeployment. Let's target it. Ay, puta. Dali ka. Putang na. If you survive, you earn your freedom. Right, ready. While you wait, feel free to give these wankers a proper beating. And if you find something to throw, feel free to do that as well. Here we go. Tapusin ko to. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Yeah. I was it. Throwing stun. It's not over yet. Your team can still buy your release. Doon na sa club. Ah, so ba pala. Them long enough for me to take the win. Okay. Tagging assault rifle. Marking buy station. Daming baril dito pare. Sniper rifle. Someone take this sniper rifle. Go get it. Someone collect sniper rifle. Go get it. Go get it. Putang ina. Hindi pala. Sniper.
Saan yung sniper? Okay. Banda dyan. Puta. Bago! Hostiles here. Uy! Walang footsteps. Naka ano? Baba. Dalawa. Dito ba sa taas yan? Kunin yung second floor scampi ah. Sa loob. Yun na. Sinundan ako. Alas ka na dyan, pare. Anong kotse? Sa baba, nasa baba. Safe na tayo. Mali. Tong ina, muntikan pa. Diyan tayo galing kanina. Nga eh. Aid station there. Kunin mo si J0. Tayo muna. Ay, shit. Nata. High-tech yata yan. Vendor, if you need to buy. Ay, puta. Mag-UAV. Ah, Uy. bili. Map.
redeployment. Now's a good time to warm up. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Kaunti naman tayo. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Labas or loob? Kahit saan. Basta may buy station. There's our LZ. Dito. Saan kayo? Taking bounty contract. Ay, lumampas. May tao na dito. Tao sa Marcos. Bounty target has been Ang marked. layo ko na naman. Bounty target is down. Well done. Patay mo. Nice. Assault rifle here. Enemy soldier incoming. Enemies in the area. Ay, Fire for depot. Dalawa dito. Coordinates marked. kababagsak lang galing gulag. Ay, galing... Oh, galing gulag Yung yata. teammate niya nandiyan eh. Moving. Oh, yun. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Kanina na yan. Pare. Napatay mo? Dito. Truck ko. Oh, shit. Ay, meron. Na-bounty pala ako. Talikod. Oh, galing na magtago na to. Parang may daya. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Fight's begun. Get yourself sorted. You're up next. Be advised, your teammates got their arse kicked. They're RTB at
return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Don't sort the fucker out. Stop rough nothing here. We're bringing you home. The team can still buy your release. Pwede tayo. This one's mine. Ay, bounty. Bilis. Oy, patay ako. Time for regrets. Does anyone need this? Oh, Patay ako. sa loob ko. Chopper. Ah! Patay siya ngayon. Balikan niyo yun, mag-isa lang yun. Mag-ready kayong ano, nandyan na yung gas. Pick upin mo si Jigs. Dito siya baba. Yan na yung gas. Pare. Wala tayong mic ni Jigs. Ay shit, naka-off pala. Sorry to. Dito siya. Dito dal. Sa labas. Huli natin siya. Uy, sabog tayo. Dito dal. Kotse na. Sino ba ito? Pick it up. Gatekeep. Alis na tayo? Tayo na? Baka matay ako. Kunin mo yan. Lipat kayo. Uy! Gago! Mataas. Balik ko. Nakukunin ko sana. Safe siya. Si Ana. Safe. Akala ko na ano eh. Loot na lang tayo dito. Ay, baka mamatay ka. Ay! Patay tayo. Oh, patay tayo. Ah! Nasa blue. Ay. Oh, Wow. shit. Tayo ba tayo? Nasa blue siya. Takbo. Bababa muna kayo. Saan blue? Nandyan yung kalaban. Oh. Ayun o. Sa blue team. Alis na tayo? Buhay mo na ako, tol. Buhayin mo na, tol. Yun. Aid station here. Kuha ka na lang loadout, tol. May kalaban doon kay Victor. Oh shit. Doon na lang sa fire station ka na lang. Spotted a care package. Oh! Oy! Gabang pala. Ambush.
My third party. Kaya, 2 teams. wala na, king na lang talaga. Uy, patay pa ako. Yep. Kami. Executing most wanted contract. I don't like my mom. Dami. Dami dito. Wala pa akong shield. Cancel last. Executing most wanted contract. Sa taas pa. Siya pinahirapan pa siya. Pico. Yan. Wala pa akong shield. Designated as a high-value target. Guard them at all costs. Kanina. No? I'm driving. Copy on transport. Pico lang malakas. Tago lang. Season. Walking by station. Nice. Yun. Walking by station. Tago. You good. Uy, kalaban dyan ah. Saan? Tatawid. Ayun o, meron. Keep natin yan. Nasa baba. Meron na sa baba. Oh shit. Babang weapon dyan. Sabi ko na nga pa eh.
Naka-loadout. Okay na. Patay ako kaagad. Nasa baba. Bilis. Bilis ng buhay. Ay! Naka-loadout sila. Ay na. Parang papel lang tayo nalay. Punit. Punit. Para tayong papel eh. Kahit bounty, kahit scavenger Dahil nakapag-load out. Ano naman, recon naman tayo. Wala. Baba tayo sa malayo. Huwag masyadong Recon naman. O kaya bounty. Recon. Nasubukan na natin bounty at saka scavenger wala. Kalaban parati, boy. Yung tayo sa pinakamalayo. Kaya nga, malayo tayo para makapag-ganon naman tayo. Makapag-kape naman tayo. Uy, ano yun? Hostile dropping into the area. What? Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Warm up pa lang yun. Ito na. Hostile dropping into the area. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Ito na yan. Panalo na to. Gitna na lang tayo. Battle Royale. Commander, you need to buy. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Yan, walang contract. Ayos yan. Rento. Taking bounty contract. Panalo na to. Tapos na warm up Clear to engage all targets. Uy, dito. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Tere. Be advised, there's an enemy team hunting you.
over there. Loadout. Okay na, pwede na mag-loadout. Pwede nang mamatay. Dropping. Friendly sentry gun online. Oh. Saan kayo nakakuha nito? Pulot nyo lang to? Moving. Disregard last. Enemy UAV overhead. Pala kayo. Hindi akong bala. Gas is closing in. Let's take it. You're being hunted. Throw ammo if you need it. Contract time expired. Uy. Galing sa Uy! northeast. Sniper. Parang, ba't nagkasunod tayo? Taas yun ha. Yan na, yan na, yan na. Kami sasakyan. Ooh. Parang hacker ah. Parang hacker rin na. Dalawa kayong tinira. Isang sa... Parang eh. Oh, dalawang tao nag-snipe pwede. Yeah, Patay tayo. Simot. Parang papel. Punit. Parang papel. Taunting your enemy is an effective way to get inside their head. So is a great place to start. Parang nang pupunit ah. Magkasunod. Kaya nga eh. Kaya per dito. Pay attention, you'll be out there soon. Sa kanan. Get ready to fight, you're next. Yung kanan. Right side kanan. Oo. Right side. Yeah. Sorry. Listen up, soldier. Win here. Kanan right side. Time to earn your freedom, soldier. Ay. It's not over yet. Your team can still buy your release. Bilis yung pare. Uy. Wala pang kotse. Rally on that Tayo. Oh, papel. Wala bang scabby dito? Tayo. Downtown pa. Scavenger disregard. Tawid na muna. May king. King na lang. Wala lang sasakyan. Yeah. Bato, pinapahirapan tayo.
Eh. Laban. Ito na. Walang sasakyan. Ayun ka dyan. Ayan, ba? Tayo mo yan. Andiyan na yung gas. Open ako. Tayo nang linakad. Tinakbo mo ah. Tapos, uy! Low. Sana hindi na maabot yan. Shot ka na lang. Ayan o. Uy. Ayan o. Uy! Takba. Saka. Ahan. Good. Gagang dami. Talo pa oh. Meron pa. Takbo. May motor dyan ah. Light vehicle. Does anyone need this? Nasa taas din yung pin yata. Nasa taas. Never mind. Super kalaban, tol. Paro ka May na. tao din sa stadium. Uy! Kinabol. Mahirap talaga. Mahirap talaga dyan sa downtown. Hirap. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Ay, ay, ay. Sige, pili. Kayo naman. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Scavenger contract. Locking body. I'll take. At drop. Saan tayo? Sa buy station? Kung wala dyan sa ano. Meron ah. Ang dami. Coordinates marked. Ito na. Taas na tayo. Oh, dalawa. Dami. Orange na lang? Meron pa naman dito ah. Oh, dito na lang. Scavenger contract. Copy. May isa dyan ah. Your primary objective is to kill them all. Supply box located. Move to secure. Contract updated. New objective identified. Nila nakita yun. Wala naman nag-loot dito. Friendly UAV overhead. Uy. Oy, meron kay green. Dyan na. Uy. Uy, saan yan? Green? Kay yan ang Victor. Nagtago pala. Moving. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Magtago na. Ano yun? Gago na. Gago yan po siya. Meron na din sa harap ah. Meron na dito ah. Teammate has been cleared for redeployment. Meron na. Oh, meron na. Pusin ko to. Contract updated. New objective identified. Atras yata eh. Loadout na. Walang buy Wala, loadout station. na. Yun lang, walang buy station. Doon. Sa mga scout. Locking buy station. Tara. Taas tayo. Tara. Diyan din bagsak niyan. Contract complete. All supply boxes located. Yun. Nahan natin sila, gate natin. Diyan din bagsak nila eh. Magaloadout natin ngayon ah. For the first time. Woo! For the first time! For the first time. May bala kayo, goods kayo? Complete. Yung sa akin, yung loadout ko, hindi kompleto eh. Okay, bili na lang tayo ng ano. Bili tayo ng bala. Ay, no. Kayo, kung kailangan nyo bala eh. Meron pa naman bala to eh. Sige. Yun. Parang nagdi-delay yung ano. Enemy UAV overhead. Enemy team is tracking your position. Ako.
Tara, saan tayo? Saan na tayo? Kaba tayo? Tara. Tayo dito. Sila naman yung ano natin. Wala pa yan silang bay Punta ata sila dito eh. Marking side station. Forget it. Marking buy station. Tara. Forget it. Saan tayo pwesto? Green? Dito. Ay. Moving. Then? Punta pa tayo sa green? And then? Destination mark. Ay, hindi. Yun sila. Negative. Cancel last. Waypoint. Mark. Baba. Enemy vehicle. Copy. Oh, may kalaban din. Wala na. Oh shoot, I'm hunted. Malayo. Ay, kailangan yan. Tara, sa orange tayo. Moving on your way. Tara. Pangan na lang natin sila. Oo. Hindi na tayo alis dito. Oo. Ito na yun. Gitna na. Ito yung gitna eh. Ito na yung hinihintay natin. Ito na yun. Maka top 5 or top 1 tayo. Top 1. Top 1. One tayo niya. Di pa looted. Masyadong loot. Tayo lang tayo, tapos mag-ghost tayo. May buy station naman dito eh. UAV ako. Friendly UAV over. Uy, meron. Uy! God, Nice one. Enemies in the area. Disregard last. Uy, ito. Uy, lumalayo na, nasa open. Waypoint. Mark. Marking waypoint. Patay. Nice. Napatay mo? Patay. Buti nag-UAV ka. Coordinates marked. Lost track of you. You're safe. Mag-isa lang naman. Pera ko dito pareho. Coordinates marked. Anong natin? Ghost ba tayo? Take it. Forget it. Tayo. Ghost tayo. Tara, ghost tayo. Friendly loadout on the way. Uy, may Ang loadout. libre. Bili mo na ko UAV. May kalaban ata sa helicopter. Friendly UAV overhead. Mauna na ako ha. Yeah, may kalaban. Relocating the Kami safe kalaban zone. dito. Marking waypoint. Balik tayo kaagad. Pagka natin. At least ghosted na tayo. Wakas. Enemy UAV overhead. Wala na. Iniwan ko na yung pera ko dun ha. Careful. 500. Sige. Sa red, ano tayo? Pahingin pera. Pahingin pera. Pera. Hindi ako UAV. Strike. That's mine. Moving to collect. Kumin lang akong airstrike. Airstrike? Sige. Meron pa naman sa Astol. Loot natin. UAV ako pwede na.
5. Ito, Dal. Enemies in the area! Disregard last. Baka ma-cluster ka dyan, ha? Clusteran kami, clusteran. Enemy helo! Friendly UAV overhead. Gulag, you've got incoming. Enemy helo! Nice. Kaya niyo ba? Bumaba. Tumalan. Enemy UAV overhead. Takas. Jailbreak. Sa bato. Sa likod ng bato. Enemy UAV overhead. Hindi pa siya. Kaya na yan. Oo, bala lang ang makawala. Taking fire! Oo, walang bala. Oh, what the hell? Saan ba yung sniper dun? Wala ako ng plates ko. Dito na sa baba. Dito na sa daan yung isa. Sa baba. Okay. Fire station. Survey. Uy! Wala akong self-revive. Oh, taas na. Taas na. Kabila pala eh. Nasa baba. Taas. Meron sa list. Teammate has entered the gulag. Surviving earns the redeployment. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Contract Careful time with the expired. passage, pal. Stand down. Right side. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Saan ka, sir? Sa basurahan. Ang ano natin. Pera ay. Ras ba? Dito? Vendor here if you need equipment. Stead. Okay lang, gatekeep tayo dyan. Yes, sa taas tayo dito. Got my waypoint.
Wala pwede dito. Kuha ng king, ah. Kunin ko to. Does anyone need this? Saan ka dyan? Kunin ko lang tong king. Balik ako. Bagal naman ng motor na to. Tangin. You are now marked as most wanted. Eyes on Ikat ka na lang there. Kailangan sila. I'll drive. Wow! May ibang team pa sana sa east. Ay! Puta, sabi ko. If you survive, you earn your freedom. GG na ako, Jeff. Ay, nagulag pa pala. Ano pa? Lag ba? Sige. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Roughed up in there. We're bringing you home. GG na kayo? Ako lang dyan. Ako lang. Kailan lang. Marami ng kalyosas ah. Kalyosas. Pag-asa pa. 9 teams na lang oh. Oh shit. 22 na lang papatayin mo. Tago ka na lang. Camp ka na lang. Light vehicle here. Light vehicle
Eagle here. Disregard last. Tago ka na lang. Tago na lang. Dito, oh. Moving. 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 Disregard last. Clutch game pa to. Sa pistol lang yan. Ayun! Tago. Yun. Nice. O, titingin-tingin pa yung isa, oh. Kunwari, magaling, eh. Bush. Nagilisod ka? Alam Yan ko, ka. patayan sila dyan. Ghost mo, data. Dalawa ba? Balik ka na sa dulo. Taas. Ano yan? Saka na lang sa bato. Nice. Yan mo, number 6 na, oh. Kayaan natin sila dyan. Team Challenger. Ayos. Ano yung target natin? Top ano? Top 1. Oh, ayan na. Top 3. Top 3. Pwede na tayong matulog. Ay, pala. Top 4 pa pala. Papaganda tulog natin yan. Oh shit, yun lang. Kaliwa. Wag. May glint yan. Wala na. Party mo lang. Engage. $12 pa eh. Ang dami pa. Kasama. Ayun mo, left side mo. Number 3 at least. Number 3. 25 will still stand. Yes. Last game ba? GG boys. Ilang is? Pa? Last game? Last game? Sige, last game tayo. Last game. Ayan na. Umabot tayo ng ano ha. Top. Sige. Mag-camp tayo. Mag-camp tayo. Camp tayo. Camper tayo. Oo. Camper. Camper mode tayo. Camper mode.
Excuse me. Thank you so much. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Got you. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Ano yun? Chicken na. Yun. Yun. Camper tayo, camper. Gulang. Saan tayo magkakamp? Saan ba to? Sa gitna. Walking by station. Scavenger contract. Copy. Be advised, gas is closing in. Sige. I'll take. Siguro naman wala nang bumaba dyan. Layo na niyan, ha? Uy, namatay. Namatay. Kapatay mo, sir. Hindi. Ano lang. Lumabas sa ano ko eh. Pero hindi ka naman lumabas sa kills ko. Ay, hindi yan lumabas. Parang assist lang. Chopper. Kukunin ng chopper. Enemy team, stay sharp. Saan ba tayo? Bye. Likod ko. May chopper papunta dyan, ha? Sana walang chopper. Ikaw mo na? Marking helo. Kumuha na. Does anyone need this? Make for target location. Kinuha na. Eh. Mama pala ako sa building. Targets are up. Get to work.
Sir, meron dyan sa inyo, sir, ah. Meron ba dito? Kunin ko lang tong... Station dyan. Dito. Objective is to eliminate the bounty target. Or gusto niyang ibigay. Basahin? Bay na sila. Tara na, loadout. Pwede na ba? Ayaw nga na. Ayun, oh. Sabi na nga ba eh. Marami dyan. Dito. Natalot, oh. May bounty. Nasa second floor ng mga bahay. Gas is moving. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Hostile vehicles. Sa bahay lang. Tara, load out tayo. Ay, wait. Meron pa pala. Ah, may kulang pa. Load out na. Load out muna ako. Enemy UAV Kulang pa. overhead. Shit. Good dito. Sandaan na lang, sandaan. Enemy lost track of you. You're safe. We're not all here. Regroup in a safe zone. Loadout Correct, drop sir. inbound. Your teammate got a Let's proper take it. sortie. Shit. Sending them out. Buhayin ka lang namin tayo. Pero Looted ba? Dito. In. Yan. Tara. Ito na. Let's take it. Abot ba? Ito ga. Tama. Ay, may buy station pala dito. Ay, dito na lang. Parang, yan lang, para maka-load out siya. Diretso ka na sa loadout. Time. Scrub the contract. Palooted dito. Enemy UAV overhead. Picking bounty contract. Assault rifle here. Send Claymore. Friendly UAV overhead. Enemy UAV overhead. Marking armor. Bounty target identified. Slot the bastard. Make for target location. Camp na ba dyan? Gitna na ba tayo? Oo, gitnang Oo, gitna. green mark. Pwede, green mark. May tao doon. Good. Uy. Nahulog ako. Ang ina. Nahulog ako. Ano tayo? Moving.
Di pa looted sa baba. Loadout drop inbound. Yun, ghost na. Pa tayo? Ano yan? Kapit lang. Spotted a care package. Got gas inbound. Safe zone relocated. Ilang box yan? Dalawa. Lang ah. Marking armor. Marking armor. Enemy UAV overhead. Ay, na-switch ka sa ano? Na-switch ka sa hindi ghost ang po siya. Malas naman. Saan tayo pupwesto? Pantayin natin yan? Sa... Oo. Laglan. Waypoint. Mark. Gitna natin ah. May maglo-loadout dyan mamaya. Marking armor. Looted na ba to dito? Ah, hindi pa ako galing dyan. Ah, dito ka galing dyan? Hindi. Ay, hindi. Pa siguro dito. Open eh. Ingay ng ano, itong, ano yung tabi ko? Generator? Generator ba to? Hospital yung Ah, ito? gitna eh. Green mark. Type expired. We lost the target. Bounty. Kunin mo bounty tol. Yeah. Waypoint. Does Mark. anyone need this? Meron. Marking waypoint. Pagkakalubong natin yung medal. Hello. What? Paano pa ako Tao doon? siya. Oh, abang sila doon. Pare. Oh, tangina. Amen. Bilis naman. Bilis naman doon. Boss. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Fight started. You're up next, mate. Get ready. Win here and you return to the front line. You lose, your fight. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Wow. Woo! Saan tayo? Naglut tayo dyan. Sige, doon tayo nila. Ay, bukas. Bukas na? Bukas yung pinto sa blue building. IHOP. Walang king dyan. Wala. Malinis. Dapat.
executing most wanted contract. Kunin mo na lang yan. Para mabuhay natin sila, no? Ano yan? Ay, yung Or shopper? hindi, looted na ba? Oo. Scavenger contract. You copy? Scab na lang. Try ko, check ko muna to. Sige, Di pa looted luto dito eh. natin, Di pa? Okay, dyan na lang. Mabuhay natin sila. O ba? Nahanap yata ako. Gas is moving in. New safe zone located. Looted na dyan. Sa building eh. Wait ka pare. Kunin ko yung chopper dyan. Sige, konti na lang. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them Ay, ano ka na. Loot ko na lang dyan, just in case lang. Hindi pa naman ano dito eh. May bomba yan. You've got gas moving in. Pwede natin buhayin yung isa. We're in safe zone. Watch for enemies. Watch for enemies. Enemy UAV overhead. Kahanap ako ng... Buhayin ko lang yung isa. Sniper rifle here. Assault rifle here. Nag-buyback? Sa dalim. Nasa baba. Putang ina yan. Dalawa. Ayos lang. King naman siya. Ayos lang. May king ka ba? Meron pa, meron din. May backup. May backup. Oh, wala kang king? Meron siya, meron siya. 20 seconds. Hindi nang kita eh. A few moments later. Hospital ba yung gitna? Ay! Oh. 3 seconds, 3 seconds. Hospital tayo? Wala ba dyan? Sa hospital? Tingnan. Meron din. Sa loob na tayo siguro. Copy. Kahit saan? Sige, sunod kayo ko sa... Sunod ako sa inyo. Wala.
Tal. Supply box located. Move to secure. Enemy UAV overhead. Na pala yung circle eh. Dapat mauna tayo dyan. Puta. Nasa hill na. Closing in. Hindi natin buhayin siya na. Teammates in the gulag. Kaya gulag pa tol. Ay, gulo pa. Gulag pa dyan. Tambay muna. Teammate redeploying to the AO. Mayroon dyan sa buy station sa may scavenger. Enemy UAV overhead. Ako namatay. Assault rifle here. Enemy dropping into the AO. Enemy UAV overhead. Meron dyan Next objective located. Tagging assault rifle. Enemy UAV isang overhead. rounds. Mga bala ko, konti-konti lang. Oh. Puta. Got contact. Dito lang, tatlo. Waypoint mark. Enemy UAV overhead. Kunin ko na tong king. Sige na. This one's mine. Sige. Taas kaya dyan. Nasa itaas. Oo. Ay, nakakontract pala. Pwede ka namin buhayin eh. Oo nga pala. Sige. Kung ano, kung free lang Meron din dyan sa baba. Nag-aabang. Katakot. Ikaw bala. Taas tayo. Tama dito sa loob. Meron dito. Enemies in the area. Moving. Disregard last. Disregard last. Contact. Contact. Enemy dropping Yan, into the AO. pera nandito. Ay. Enemy UAV overhead. 25 remain. Solid work so far. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Pili. I am... Contact. Enemy UAV overhead. Uy! Wow! Tagal ko naman kasi dun sa sa labas. Sa baba. Second. Second Oo. floor, yeah. Hindi. Parachute ka lang. Ayun. Nasa taas ako. Hindi ako makababa. May barrier eh. Shit, Walang yes. labasan. Ooh. Sige boys, at least top 10. Sige there. At least Boys, tumagal thank naman you. tayo. Sige. Bukas ulit mga idol. Thank you. Thank you. Sige, Lods. Sige. Thank you. Sige lang. Sige. Of the year where all smart beds are on sale. Save 50% on the new Sleep Number 360